Assalamu alaikum YouTube görücüler, katılımcılar. Bugün buna taze dançak satığa çıktı. 5 yaşta canavarındaki. Canavarın uzunlukları, çoğunlukları cayında. Buna tuğanlar boyu dağı 1.65 vuru yenge. Taze dançak eken canavar. Aygırda жүрген eкен. Hazır 5 yaşta eken. Bu yıl 5 yaşka toluptur. Alacakları hazırda ağat boyunca толық malumat veririz. Formalarını göstereyim. Hazır müçelerin uzunlukları formaları жақсы. Bu toğul taza eкен. Ulaq görülü eкен. Tuğanlar tuyaqlarını gösterip koy. Tuyaqları taza eкен. Ulaqa çavlı eкен. Taqaga 4 бүтүндөн тең тақа бар екен. Тақаға жақсы екен, жош екен. Үйірі гарантия екен туғандар. Улаққа әлі түшеле екен. Шөлері, сору жақтары, арқа жақтарын көрсетеміз. Қазір аттың еті слабыйрақ екен. Арығырақ. Саман жеп тұру дейді. Егezi. Bastırırçı, bastırın göster. Canlar düştü. Bastırır, bastırıp gider öyle. Baka kaytarçı. Ildığa ötüp giderçi, ıldığa bastırıp. Bazıklarını göstereyim. Toğuluk kaşkaz var eкен aldığında. Arpankı iki butağı eкен. Canlar. Attım üçleri жақсы екен туғандар. Жақындан göstereyim. Қауақ қаштарын аттым. Құлақтары, жалдары дағы қысқа екен жануар. Tazadan çağırken. At arıq eкен az tuğanlar. Lekin bağып айғыр қылам дегендерге, улаққа үйретіп алам дегендер үшін дағы жақсы. Бастырчы ошо ылдый жаққа? Ылдыйға бастырерчи. Бастырер. Қайтарерчи бияққа? Өтке тарайды. Аттың мүчелері жақсы екен туғандар. Bazıklarını gördünüz tuğanlar. Çıdak işte. Formaları, müçeleri cayında eкен. Özbekistan, Kazakistan'a ötközüp bereriz tuğanlar. Bu attın ezinin nomerini жазабыз. Номерге байланышып, қандай жолдарын өткөрүшүп, қандай кылабыз документтерин сүйлөшүңөр болот. Сен азы договорный экен туғандар. Сен азы сүйлөшөбүз дейт. Кашкас.